Nimena official muri gahunda y'amakuru agezweho tugiye guhera mu ntara y'Iburengerazuba ni mu karere ka Nyamasheke aho umugabo bikekwa ko arwaye mu mutwe yatemye abantu babiri barapfa araswa ashaka gutema umupolisi. Niyo nagize Savio wo mu karere ka Nyamasheke bikekwa ko afite uburwayi bwo mu mutwe yishe atemye umugore we Uwiragiye Costazi w'imyaka 45 n'umuturanyi we Mukarurangwa Beatrice w'imyaka 60. Byabereye mu mudugudu wa Kasenjara akagari ka Rusimbi umurenge wa Bushenge ho ni mu karere ka Nyamasheke kuwa gatandatu Gashyantare 2025. Mu masaha ya mu gitondo nibwo uyu mugabo w'imyaka 50 bivuga ko afite uburwayi bwo mu mutwe yafashe umuhoro atema inka umugore we wari utwite atema n'umuturanyi. Amakuru igihe afite nuko uyu mugabo yajyaga afatwa n'uburwayi bwo mu mutwe bakamusengera agakira. Uyu munsi ngo byari byongeye bajya kumusengera n'ubundi. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bushenge Mukabarahira Janine yabwiye igihe ko aya makuru yayamenye ndetse ko bijyanye aho byabereye n'inzego zirimo polisi ndetse na daso ndetse na RIB. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Iburengerazuba SSP Bonaventure Twizere Karekezi yabwiye ikinyamakuru igihe ko nyuma yo gukora ayo marorerwa yatemye n'inka ye mu gihe inzego z'umutekano n'iz'ubuyobozi zari zitabaye asohoka mu nzu n'umupanga agiye gutema abari aho baramurasa ahita apfa. Ati turihanganisha imiryango yabuze ababo tunasaba abaturage kuba maso no gutanga amakuru hakiri kare ku bantu bagaragaza imyitwarire ishobora guteza ibyago kugira ngo dukumire ibyago mbere y'uko bibaho. Biteganyijwe ko imirambo ijyanwa ku bitaro bya Bushenge mu gihe harimo hategurwa uburyo bwo gushyingura uyu mugabo n'umugore basize abana 4, umuto muri bo afite imyaka 5. Reka dukomereze kuri ino nkuru n'ubundi nayo ni inkuru yo mu ntara y'Iburasirazuba ni mu karere ka Bugesera aho umugore yafashwe na RIB akurikiranweho gukuriramo abagore inda mu buryo butemewe. Umugore utuye mu kagari ka Kibirizi mu murenge wa Mayange mu karere ka Bugesera yatawe muri yombi n'urwego rw'ubugenzacyaha akekwaho gukuriramo abagore inda mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Uwo mugore yafashwe nyuma y'uko umukobwa bikekwa ko yaje gukurishamo inda bimuguye nabi cyane byatumye atabaza abaturanyi nabo babimenyesha ubuyobozi. Abatuye muri uyu mudugudu bavuga ko aha hantu hari harabaye nk'ibitaro hakirwa abantu batandukanye baturutse hirya no hino. Nkurunziza Jonas ati hari nk'ibitaro kuko hazaga abantu benshi abagore n'abakobwa batwite wasangaga banyuranamo. Yari afite ibitanda by'abarwayi yari yaragize umwuga. Kugira ngo tubimenye ni umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 18 waje gukurishamo inda aho yabanaga nawe hano byaje kumugiraho ingaruka n'abaturanyi tubibwira n'ubuyobozi ubwo rero baje baramutwara. Mukankuriza Domicile nawe yagize ati uwo mwana yakomeje gutaka ajyana hariya ku muhanda hari umubyeyi wamubonye amubaza ikibazo afite amubwira ko hari umuntu wamukuriragamo ibintu ariko bikaba byarananiranye. Byatumye bashaka uwamufashije gukuramo inda abanza kubihakana ariko bagiye mu nzu basangamo imiti yakoreshaga irasohorwa ubwo baza no kumufata. Abaturage ba Kibirizi kandi bagaya bagenzi babo bafata inzira mbi y'ukuza gukuruzamo inda mu buryo bwa magendu. Mukakarisa ati ntabwo abantu bakwiye kuza kwiyahura ufite ikibazo akwiye kubyara cyangwa akagana kwa muganga bakareba niba hari icyo yafashwa kutanyuranyije n'amategeko. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mayange Mukantwari Benetiride yemeje aya makuru avuga ko ukekwa gukora ibi ari mu bugenzacyaha. Ati uyu mugore ukekwaho ibikorwa byo gukuramo inda afitwe na RIB ndetse n'uwo bivugwa ko yamukuriragamo inda bari gukorwaho iperereza. Dusaba abaturage kutijandika mu bikorwa bibi nk'ibi biba bishobora no gutwara ubuzima bwa bamwe. Ikindi ni uko ibyaha baba bari gukora aho igihe bafashwe bashobora kujyanwa mu nkiko bagakurikiranwa n'amategeko.
Itegeko riteganya ibyaha n'ibihano ryo kuwa 2018 no mu itegeko ngenga rya Minisitiri w'Ubuzima rya 2019 gukuramo inda ntibyemewe. Gusa harimo ubutaryozwa mu mategeko icyaha cyo gukuramo inda. Ingingo y'125 y'itegeko nomero 68/2018 ryo kuwa 30 Kanama 2018 ivuga ko nta buryozwacyaha bubaho yo gukuramo inda bikozwe kubera impamvu zemewe. Icyakora iryo tegeko risobanura ko gukurirwamo inda bikorwa na muganga wemewe na leta. Ni Imena Official, turacyari mu makuru agezweho hirya no hino. Nizera ko mwakande subscribe, abatarakanda subscribe namwe mukande subscribe aka kanya. Reka dukomereze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri no nkuru igira iti Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashyizeho impapuro zo guta muri yombi Corneille Nangaa wa AFC M23. Urukiko rwa gisirikare rwa Kinshasa rwashyizeho impapuro zo guta muri yombi uwahoze ayobora komisiyo y'amatora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bakaba ari umuhuzabikorwa w'ihuriro AFC mu magambo arambuye Alliance Fleuve Congo, ryibumbiye mu mitwe ya politike n'iyitwaje intwaro yariyo AFC M23. Ni icyemezo gikubiye mu itangazo ryasohotse kuri uyu wa gatanu Gashyantare 2025 ryasinyweho n'umushinjacyaha mukuru muri uru rukiko rwa gisirikare Colonel Magistrate Parfait Mbuta Muntu. Iri tangazo rivuga ko izi mpapuro zigamije gusaba amahanga guta muri yombi Nangaa aho yaba ari hose, ubundi agashyikirizwa inzego z'ubutabera za Kongo. Corneille Nangaa ashinjwa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibyaha by'intambara ndetse n'ibyibasiye inyokomuntu mu ntambara umutwe wa M23 umaze iminsi uhanganyemo na FARDC. Uyu mugabo niwe wari uyoboye komisiyo y'amatora ubwo Perezida Tshisekedi yatsindiraga manda ye ya mbere yo kuyobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri 2018. Muri 2023 Nangaa yahise ashinga umutwe ufite igisirikare nk'uko ngo yari abizi ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi aziba amajwi mu matora yo kuwa 20 Ukuboza 2023 nk'uko byari byagenze muri 2018. Iki cyemezo gifashwe nyuma y'aho M23 itangaje ko yafashe umujyi wa Goma ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Mu Gushyingo 2024 uru rukiko rwari rwakatiye Corneille Nangaa igihano cy'urupfu ku byaha by'intambara n'ibindi bifitanye isano. Nubwo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo isaba amahanga guta muri yombi Corneille Nangaa, ari ku butaka bw'iki gihugu mu mujyi wa Goma. Reka dusoreze n'ubundi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho igihugu cya Kongo cyatakambiye igihugu cy'Ububiligi kugira ngo gikure M23 mu mujyi wa Goma yigaruriye. Muri Mutarama 2025 umutwe wa M23 mu mujyi wa Goma wafashe umujyi wa Goma kuva ubwo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Therese Kayikwamba Wagner yakoze ingendo zitabarika mu bihugu no mu miryango mpuzamahanga asabira ibihano uyu mutwe, ariko bigasa no kwemera kuvomera mu kiva. Therese Kayikwamba Wagner kuri uyu wa gatanu Gashyantare yarageze mu Bubiligi bwakolonije Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru yizewe igihe afite nuko mu byagenzaga uyu mugore harimo no gushaka ubufasha bw'Ububiligi mu gukura M23 i Goma. Minisitiri w'Intebe wungirije akaba na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi unashinzwe uburayi n'ubufatanye mu iterambere Maxime Prevot abinyujije kuri X yatangaje ko ibiganiro yagiranye na Therese Kayikwamba byagarutse ku bigomba gukorwa ku busugire bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo bwubahwe. Kayikwamba kandi yahuye kandi na Depite mu nteko ishinga amategeko y'Ububiligi Michael de Mayerde wavuze ko Ububiligi bukwiye gukora ibishoboka byose Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikisubiza ikibuga cy'indege cya Goma. Ati Ububiligi bugomba gukora ibishoboka byose ikibuga cy'indege cya Goma kikabohorwa kuko ubu kiri mu biganza bya M23. Ati bigomba gukora ibishoboka byose hagakurwaho ikoranabuhanga rituma indege zitabasha kugenda mu kirere cya kariya karere. Aba bayobozi bombi b'Ububiligi ntibigeze bagaragaza uko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izongera kwisubiza Goma n'uburyo bazayifashamo. Ikibuga cy'indege cya Goma cyifashishwa cyane mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro
bukorwa n'Abanyaburayi n'Abanyamerika baba mu karere bitwikiriye ibikorwa by'ubugiraneza. Nubwo uyu mudepite avuga ko ubu ari bwo buryo bwafasha gukora ibikorwa by'ubutabazi, asa n'uwirengagiza cyangwa se akaba afite amakuru make kuko M23 imaze iminsi mike itangaje agahenge kagamije gufasha abakora ibikorwa by'ubutabazi kwita ku babikeneye. M23 kandi yashyizeho ubuyobozi bw'umujyi wa Goma mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri rusange, gusa na leta ya Kongo yari yashyizeho guverineri Majoro Generali Evariste Somo Kakule, we uri kuyoborera Ibeni muri kilometero zirenga 300 uvuye i Goma. Nangaha dusoreje amakuru twari twabateguriye, mukomeze mugire ibihe byiza cyane kuri mwebwe mwatwa turi kumwe, mukande subscribe abatarakanda subscribe kugira ngo ibintu bijye bibasha kujya mu buryo mubonere amakuru ku gihe. Ndabashimiye cyane rero, mukomeze mugubwe neza, munogerwe n'amakuru tukomeje kubategurira aha ngaha.